Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinal haqq arsalahu bidinil islam dinur rahmah wa dinul adalah wa dinul ibadah wal muamalatu fahadallahi bihi aqwaman wa adalla an tariqihi akharin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa lianna Allah ta'ala amarana bidzalika faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sampurna puji pa Allah Ta'ala Tuhan baing ulungun baing kasihun pamanga ipun niya beriman serta salawat iban salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay nain ahli keluarga niya iban na singkatan miya magad halimpa niya sambil paadlaw qiyamah mahuli niya mga bariman wasihatan kumuna inbaran kumahuli kamu tungod kabuga pa Allah Ta'ala sabab karna intuhan na tu Rabbul Alamin nagpatumtum ka tu halam sing kitab niya amunain Al-Quranul Karim inda akun kita ni magmabuka kaniya sin matan kabuga manjari niya mga tuan
hinangon na to in kabuka biya upama pamakay usalon na to minsan hariin diin kita tempat hauno-uno waktu iyaun in kabuka ka to sab karna in kabuka mahinang tataming den ha maksiat imma nadi kita makahinang maksiat sa biyahon in kabuka tapa Allah Ta'ala matan manjarinya mga tuan in mabaya kuhatihon atau akan tapi kadlaw ini amunain at tahdhiru min ittiba'il hawa in manusia bang mo kita undi hadunya asal in kabuhi niya yaun miya magada hawa nafsu niya manjari in hawa nafsu bukun im maksud saukat in hawa nafsu atau in hawa in sub iwan sin baya yaun kaymo in makna kangian katan in manusia asal pia panjari sin Allah Ta'ala yaun imbaya iwan sin sub sumagawa in baya iwan sin sub mga tuan mga bariman subay na to ini paagarun habitikan paagarun hasara hasupaya kita atawakan hasupaya di tamahinang susun haadlaw mahuli atawakan halom sin pakubulan na to labi awla na paadlaw mahuli manjari niya mga tuan asal matampal ka to in manusia yaun insub iwan sin baya awin pagganan hawa nafsu long sin tausog amin yaun in baya insub pauno-uno parkala naman jari in parkala ini parkala tuan sa laggo subay ini hatihon subay ingaton subay pahamon sin tiap-tiap bariman sab karna mataud den ha mga miyagad hawa nafsu niya liyawong sin Allah Ta'ala mataud miyagad hawa nafsu niya pabukon marayaw tilakbo sin Allah Ta'ala palam sin api na ka jahannam inyari nasabot halam sin Quran nasabot hadis sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa inkaon natu riman tiu muna kaon natu uno in sabab mahihangkan manusia magad hawa nafsu niya mataud sababan mahi in manusia magad hawa nafsu niya kuma kita dua mamarahina hika isa amuin pagbahasahon long sinambuk alim Muhammad Salih Al-Munajjid inagi niya amuna kuno in adamu ta'awud ala dabtil hawa minas sigar amuin wala na biyaksa hapag kontrol hapag po sin nafsu hawaktu sibi-sibi inyari jimaja tukatu mga tuan kitaan nyo bang tabiak mga aturon ing kahalan na to kahalan sin pangdaigbay na to kahalan sin manusia mo ing kasakupan na to hawaktu sibi-sibi pain anak adakala mismo kita yung nakasakop sumambahayang na in ama pa masjid di mapukawin anak sa mayta di hipapukaw ha asawa inagi malaul sayan patugtuga na bata pa hiuto bakas pia school bangawang kabayan sin anak hiduhol sin maas minsan pa in kabayan yaon wala na miyagad hakabayan sin sara manjali sumulig imbata kahupuan ni habiyaon dagbus niya maino-ino kaw may ta paglaggo kasigpitan kaw magtarbiya anak mo maino-ino kaw may ta in anak matuwas in pangatayan maino-ino imismo in tagbaran may ta siya masub haparkala sulang pasara sa may ta wala siya tuan na biyak sa nagpupo sin nafsu ni hawak tu sibi-sibi mataod din ha mga diha akan sintuhan Rabbul Alamin inya tu sampol saja sambahayang bang tabiak kita-kitaun sampol hambuk sambahayang long hambuk ibadat
in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaak niya in mga umat niya papahingduan magsambahayangin kaanakan nila hahalin ummol nila 7 tahun. 7 tahun palubakan in kaanakan sin mga Muslim ha ummol hangpo tahun. Pila na sadya Muslim in wala na hinang in parkala ini sambil limiyo pahang po tahun gaman sa kayan bang uno ing kaway sin anak naman jari bang mukitaon ipat-ipat sin maas iban na ipat simulig doon napso sin anak doon hakasibi-sibi nara niya sambil malaggo hawak to malaggo kasigpitan na magpupuin maas kasigpitan na magpupu intagda po amuin baran mismo mayta simulig in baran niya nabiyaksa in kabuhi niya hauno in kabayaan amutin hinangon di da mauno bang in kabayaan miyakad pasara labi marayaw sa bang wala miyakad kitaan yung mga tuan nahinang fitna in kaanakan sin Muslim tabiya daysab kababaihan hakarandanan hakalunglungan sambil pa mga longta cellphone hipos im mga parkala di na da manjari kitaon di na manjari hipakita di na manjari hibaita indasyo mga anak si Muslim tabiya di sab may takbihaon wala saun na po asal ding kasibi-sibi sambil yaon na hinang naranya sambil siya limaggo manjari mga tuan amo sa tumainu-inu kaw may ta matuwas na pakarayo impangatayan ko may ta matuwas ako magad paparkala di akan sintuhan ko mas mabaya ako mari sa wala kau tuan na biyaksa damikian ini kadua amuin mujalasatu ahlil ahwa wa musahabatuhum den ha mga amuin sababan tumubo in hawa nafsu pabukun marayaw amuin madaran mo dahon magunay-unay madaran dahon mo maglingkod-lingkod mag-iban-iban magmiting-miting amuin mga sila ahlul ahwa long sing kaya mga kaulaman ahlul bid'ah manjari bang amuyaw indahon maglingkod-lingkod magunay-unay magmiting-miting ay bukun na tuan matampal maadap po yung mga adat niya adakala makapagguru pa kauha ilmu niya marayaw bang jimatu bang marayawin ilmu niya bang kuno mga parkala bukon marayaw hangkan satto bang aun na bisara den ha mga parkalong tadukaing den ha agama Islam manjari intimubo kay mo amin parkala dukaing parkala kasuwakan sin napsu mo parkala kabay sin napsu mo pag sakali di kabay sin sara sulangon mo in sara sa meta bukon ko biyak sa mag-agad hasara in madaran mo maramag unay-unay amuna im mga sila ahlul ahwa manjari mga tuan biyak sin aki in topic na to paghali sa ini abin magad hahawa napsu in pangasuisab may ta kita pahaliun magad hahawa napsu unoy sabi nimbiya mga kamudaratan hikidihil niya kato lang sin Allah Ta'ala apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun lang sin Allah Ta'ala afara'aita ya Muhammad unin ha pangatud mo unin ha pamikil mo ha mga tao amuin hinang nila na Tuhan in napsu nila may ta hinang Tuhan biyarin dagbus niya bangsaw pa matuan nag-agad in dua daakan atau akan dua liangan dua daakan in hambuok daakan sin Tuhan Rabbul Alamin in hambuok daakan sin hawa napsu doon mo kabis Tuhan bangisyun akarun sin tauyan
bang iagad niya indakan sin Tuhan Allah Ta'ala in Tuhan niya, bang iagad niya in nafsu niya Tuhan ni nafsu niya. In upama niya biya diin, sa upama nagbang subo pinakamabugat timilahak na bilal Allahu Akbar sa upama bang sa upama hapangatan sinambok ta uyaon matampal malaggo in Allah Ta'ala kaniya malawa ingkaru magbangon, minsan pa rin kalaulan magbangon sa mita Tuhan in Allah Ta'ala yaon na nanawag-tawag sa bang malago ka na in nafsu niya pamatug kumulang humali amuyatin akaron ni imakna amuyat to im mga tao yato mujarrad long ta amuin example amuyat to in Tuhan niya amuyat to in iagad niya damikian bihat tura in kaibanan long ta mga ibadat uno-uno na ibadat bang sahingga amuin daakan na sacrifice sabsin paghinang mo hahawa napso yaon na hinang tuhan in hawa napso yaon sinta uyaon naman jari ha mga waktu bihaon hinang niya na Tuhan in napso niya hakatan uno parkala atau akan madaran niya hinangon long sin Allah Ta'ala wa adallahu Allah ala ilmin manjarin ala ilmin hal kuno sin fa'il imana Allah Ta'ala aun nagyan mga magtatapsir hal kuno si maf'ulun bihi amunain tao nagtuhan hahawa nafsu niya beri ni maksud bang sa upama in hal ala ilmin hal sinamuin Allah Ta'ala asal kihatian sin Allah Ta'ala in tao lawong in tao yaun asal lawong den hakapagpanjari kaniya asal pini niya parkala yaon manjari lawungon sin Allah Ta'ala banglong tahafa hamapuulan bihi amin hatao amin nagtuan na nafsu niya kaingatan ninyaon long tamarayaw kaingatan ni in ilmu marayaw kihatian in iman kihatian in akida marayaw sumagawa di niya na matali di niya na mapaakal sabmita sabsin kaawam sabsin kajahil niya di niya maagad amin parkalayat to so wa adallahu Allah ala ilmin doon na kayong panghati din Allah Ta'ala kaingatan sin Allah Ta'ala in siya asal lawong atawakan amin tao yaon kaingatan niya sumagawa sabsin kajahilan niya kaawam niya di niya mahinang sabmita awam siya pasunuun sin Allah Ta'ala wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi hinangon na sin Allah Ta'ala in pangdungog niya amin pangdungog di maingat dumungog pahidayat di maingat dumungog papanghingdo di maingat dumungog pamarayaw khataman na di na maingat dumungog pahidayat damikyan in pangatayan niya in jantong niya di na maingat umakkal surun akkal paparkala hikarayaw kaniya hadunya naman labi awla adlaw mahuli sa wala tiyong tobdito sug patampasin Tuhan Rabbul Alamin wa ja'ala ala basarihi gishawatan hinangan pasin Allah Ta'ala ha pangatod niya katigid luman atawakan tampan makna di na siya maingat umatod pakali pa dan hidayat banglang mo tuju pa masjid di niya kaingatan indahan sa bang tuju pa maksiat matampal indahan kaniya inta uyan asal limampaw na limaggo na simulig na in hawa napso yaon nagmanja na halam simparan niya sugpatan sin Allah Ta'ala in mga tao minang biyato amun di na maingat mamintang di na maingat tumali di na maingat magtawa tahinang niya pamay yahdihi min ba'dillah long sinamuk panganap si Syekh Abdurrahman Sa'di wayruun na long niya makahidayat hata uyaun hapuas kalawong sin Allah Ta'ala kaniya baga matagi si hayaun hitukbal na siya maun imma na lawongon si sin Allah Ta'ala mayta amu yan yung kasuwakan niya amu yan yung katagihan niya hidihil na siya maun afala tadhakkarun wala ka ini natali simpar iman wala ka napikil nini in parkala hikaray supaya hinangon niya
wala kana tali sin bariman sin muslim hambuk muslim in parkala hika mudarat kan hadunya labi aulad mahuli kaniban ya ini tuan kamudaratan di naman hadunya di pahadunya demikian haadlau mahuli labi aula kita anyo long sin Allah taala fa amma man taqa wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun mga sila taqa amu insi musulang dimurugtul pasara sin Allah taala wa athara al hayata dunya pialabinya in dunya dan sin akhiratnya piahalaga nin dunya dan sin akhiratnya fa innal jahima hiyal ma'wa bunna tuud in paghula-hulaan ni adlaw qiyamah ha adlaw akhirat amuna in jahim amuna in narka mataud pa mangalong ta tung basa mga tao bi ini naman jari bang isab in tao amuin yaun piupuk nin hawa nafsu niya sugpat sin ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mga tao mga muslim atau kan mukmin piupuk niya in hawa nafsu niya hatinya in nafsu niya pialing niya kabayan sin sara pakawan sin sara bunnal tuud in uyan niya adlaw mahuli in datungan ni adlaw mahuli in hula-hula ni adlaw mahuli amun sulka manjari mga tuan kita anyo hadlaw qiyamah matampal kato apabila makiamat in dunya bukun ken agi sin nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadnu syams ala ruusil khalaiq qadra mail atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam pasuukun nin suka pausi mga makhluk hakantaan hangka mail dunya atau kan mail akhirat basta hangka mail naman jari hawaktu yaun tempat yaun bukum besin tempat tari wairuun bakas peghinangan bayi wairuun bud wairuun kasilungan bangsa upama in manusia wairuun maka tatas tumindo ka kapaslangan sugahang ka jam 2 jam 2 jam hawairuun ka uno wairuun tampan wairuun payung biadiin na tuan banga adlaw qiyama patindogon ingkatan manusia ingkatan makhluk tabiang ustabia wairuun ka uno habaran in sugahang ka mayal dakuman pausim manusia katan biadiin na uno baha imparasahan na to sumagawa in mga sila amuin nagsandal amuin piagangan kontrol nila in nafsu nila pakabayaan sin setan gamman kiatu pakabayaan sin sara kita nya hadis sin nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu keriwayat Imam Bukhari rahimahullah in agisin nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh pitu long ta khasla atau akan sifat klase ta upasilungun haadlaw kiamat pasilungun sin Allah taala haadlaw waina sisilungan hika isa imamun adlun kadang riwayat al-imamul adil amu in nakura mabuntul nakura adil hakumpas nyo baha mapa adil niya baha in pag nakura niya bangsa upama hawa nafsu niya iagad niya tanto di niya mapa adil immakna minsan aunsub niya pia agad niya pasara sin Allah taala hangkan na pa adil niya immakna makasilong kau tuan nakasilongin imam nakasilongin nakura adil sabab sin pagpagang hahawa nafsu niya pia akad niya hasara hika dua syabun nasya'a fi ibadati rabbi atau kan nasya'a fi ibadatillah bata bago
simulig hapag ibadatan immakna bata baguyaon nag-ibadat na siya sahingga dagpakan siya sin kamatay. Wala imundong. Hambok siya ng mga pasilungon sin Allah tadaw kiamat. Impangasuwa magbalik. Kumpas nyo baha. Mag-ibadat ba yaon? Bang asal wala na kontrol ni innapso niya? Bang wala asal na paagad din napso niya pakawayan sin sara? Di. Injawab di. Magga na kontrol niya, kapag mandahan niya, napaling niya, imbaya niya, pakawan si sara, pasilungon siya tuan sin Allah Ta'ala adlaw kiyama. Ini katu, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, amuin ambok tau, ambok usog, yaun gimagantong injantong niya haka masjid-masjiran, in makna, in maksud, di makarungog bang magtoy surun buka surun damag in pangatayan mag-us-us ha masjid hiwin in hinang misang pabirin lagusin hinang yaon tinggalan in hinang niya dumauhat sumambot sin panawag-tawag tumayma sin panawag-tawag mayta malago eto kaniya hiwin niya in kaiinginan niya in kababayan sin napso niya katuon niya in kababayan sin sara immakna napaling niya innapsu niya pakawan sin sara manjari mga tuan na hinang sabab insiya pasilungon sin Allah Ta'ala adlaw qiyamah. Ini kaupat amuin rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua taon naglasa-lasa hakarna sin Allah Ta'ala bukon karna dunya bukon karna uno bang uno sumagawa karna sin Allah Ta'ala napon sila nag-agad-agad sila karna sin agama Islam nagbutas sila karna sin Allah Ta'ala kali hambut ng kanila minin na parahmatullah nabutas sab sin kamatay bukon butas sab sin nagkalo nagsagga dami kiyanin mga tao ini im mga hinang be ini naglasa lima sakaw pahampatay manghod mo hakan na sintuhan wala mo piyuhong hangkan mo sila sa may taong piyuhong mo kaniya imma na tuan pasilungon kau sab sim paglasa mo kaniya haadlaw kiamat iban sin lima sakay mo yaon. Ini kalima amin rajulun da'athum ra'atun zatu mansabin wa jamal amin hambuuk usog dahon tabiat daisab dahon magmaksiat sim babae lingkatan marewin pagkatao niya yaun kaniya wayroon na sa hawihon mo pagsakali baga siya dahon magmaksiat in sambong sinusog inni akhafullah in pangasubo may ta siya nakain inni akhafullah unin nakatulak kaniya bukun kayat tu amuya tu in pinakakanapsuhan si manusia si mga bata bako sumakawa napaling niya nakontrol niya in napsu niya pa di kabayan si sara manjari hambuk sila mga pasilungon sin Allah Ta'ala in sumuno ikaunom amuna in rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu amuin hambuk taon nagsadakka in pagsarak kanya yaon di kaingatan imaksusin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wala niya piyagsuy-suy nagsadaka siya karna sin Allah Ta'ala bukon karna ipagbansag tawe yaon maginang patarpolin nagdihila ko pamadasa be ini pamasid be ini bukon bihat to wayruun makaingat tupot Allah Ta'ala naman jari bang siya himinang simparkala yatto pasilungon siya in pangasubo mayta siya nakahinang sab mayta nabiyak sa siya tuan nagpupo sin napsu sab imano siya masub siya kabantukan bantugon sab mayta nakasadaka pamasidlong nebe inin taud pamadrasa be inin taud nakadonet be inin taud kabansakan sayaon kasuban so simano siya kasuwakan saon kanapsuhan saon sawab na kontrol ni napsu niya wala niya nahinang pasilungon siya sin Tuhan Rabbul Alamin adlaw qiyamah hakay napusan hadis ini amunain rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu amuin hambuk tao yaun isa-isa niya nagtumtum pa Allah Ta'ala
nagzikir pa Allah Ta'ala. Lugay pagtumtum, pagtaam, paglong tapagamuin, pagzikiran pa Allah Ta'ala, kabasaran sin Allah Ta'ala, sab sing kabuka niya, wala na kaya na naman niya, timu na iluha din hamatan niya, sing kabuka, sab sing kabuka. Damikian inya tu mga tuan, pasilungon sin Allah Ta'ala, haadlaw, way nasisulungan haadlaw kiamat, menjadi kabalikan ku mga tuan. In hawa nafsu, indakan ni dua, pamarayaw iban sin mangi, amusat tu in Quran Al-Karim iwasin hadis sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amu inimbitikan nato hasupaya magaid nato in nafsu nato pahinang marayaw murah-murahan magunpatim patumtum muna pabalan ko mahulikan niyo. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballaga ar-risalata wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga palangwana kam Islam, kaya na po sa ayat sabutun na to, lang sin Allah Ta'ala bitaan niya in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastajibu lak, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya Muhammad, bangsa upa beitaan mo nasin kasabunalan, beitaan mo nasin maamu, beitaan mo nasin marayaw, beitaan mo nasin ikalapas kanila hadlaw mahuli, pagsakali wala damyagad, wala nila raiyagad, wala nila hinang indiak kanila, wala nila ianiban impianiban kanila. Ingat ya Muhammad, amurain yagad nila wala dukaing annama yattabi'una ahwa'ahum, in yagad si mga tauyan amunain hawa nafsu nila. Allah Ta'ala imian bangsa upama aun na ayat na may takay mo hatungod sin parkala yan liyang kau ani bituan layo isa may ta bang muyaon wala liyayuan hinang mura hawa nafsu mo inyagad mo Tuhanin imian. Bang aun parkala dia akan kay mo kakausan mo na hinangon hawailun udhur mo hinangatuan ayo ko magpahil-pahil ayo mo tarasawa sa bangkaw na kanyat di mo hinangon in pangasu isin yakad mo hawa nafsu mo hangkan sa tulong sin Allah Ta'ala wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Wayna lumawng manusia ay salawng-lawng na manusia amu inyaun na beitan sing kasabunnalan pagsakali wala damyakad beita mo na yarim maamu dukon sanja masira hinanguni hinang niya manusia law sin Tuhan Rabbul Alamin wayruun na lumawng hatauyan hapuas ka beita kan sing kasabunnalan pagsakali wala nagkahagad. In bulik sin ayat innallaha la yahdil qaumal fasiq qaumaz zalimin. Bunnal tu Allah Ta'ala di niya hidayatan, di niya hingduan, di niya hidayatan in mga tau zalim amin tau matagi hibutang in sarap pabukun amu, hibutang in parkala pabukun bubutangan niya. Menjadi mga tuan halian natu in parkala ini hinangun natu in dia akan sin Tuhan kakausan layuan natu in liangan sin Allah Ta'ala kakausan ni kakausan suway gausun murah-murahan mengumpati patumtum long ta kasutan niyo iban sin mga pakai muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.